November ni sumni pakwa kumsang ni pakhat singlamdar thoma chuan Rock Hill, South Carolina cheng Billy Cobb chu amu hi lai har thutin an ina chuan thil engemaw danglam omtlata hriat na neya a chan po amut dawna hallway light a off to chu alawin on engwar mai ni anu puisu chu a hna wangin zanlam duty nein an hathona hmunlama chuan a oma a fate pathum Amanda Jessica le Kayla tenen chuan ina chuan an omani Amanda hi an unaw singa a upa berniin kumsom pahni upa ani ve to a anaw cha Jessica chu kumsom pakhat miniin Kayla chu kumsari upa ni Christian chung ku chatak niin andamaro khulna an nei lo chuan in khom an ngai poimuin an mai ngai sen lawa ma se hemizan nilai zanin khom chu Jessica in an ma chhomak chu mani chu harsa ti wangin a women da chu inzir tirin anin khom man talawani Jessica le Amanda chu chumdang ain lekha anin zir tir rei dewa ante berkeila chu zandar kwa vela muhil tuin Billy chuan a fate pahnih chu amen pui ve renga zingdar khatvela chuan an le khazir chu do tokin an muta ni Billy hian mutlama harsatna sleep apnea nei wangin a CPAP machine chu a ona sleep apnea chu kan muthil la ya kan tho voi khat aya tam om chin hian ania hetianga thoto pom hian secondary laute changa minute engamusat om theya kan muthil han hian kan shoka kan tishol kan masal te hi kan harlaya a khong that angin a khong velawa tishol te chu a chol ve wangin hei hian thokna dot a hno fau china chumi thokna dot in hno kara boruak pressure na to che a ain pass lo nan chuan Billy chuan kap te reute paipina a thlun zom chu a hnara voin tui takin amu hil ta ni darkar ni hnuah chuan engemaw hian ti har hlolin kongkhar hnuai tang chuan room pon lam hallway chu current ain on ti a she theya amudon khan off ngei ti a hriat chiana wangin a fate indik turin a thawa Amanda hi a maina mowa anaute pani chu room anin choma Jessica le Kayla te chu tui taka an muthil sek wangin Billy chuan Amanda e zanlai tui halemo azun chuak velin hallway light chu aunanga amu hille toni don hitiin Amanda room kongka in kharlam chumelin ngai thatakin muturin aletle tani zingdaru kha chuan alarm ri chuan Billy chu ti harin amu mangchu angai toilet neu newa amu manga chuan iswa chu ama zoitu de shwai turin an ina chuan rong kala iswa chuan Amanda chu shwaya Amanda chuan pa ani otin apa chu akal santani amu mangchu ataka angati ema wangin Billy chu athau hluaya afanu Amanda chu zanlaya khan ain dik velo wanga rirunam lo tak chungin endikatuma afanu te pani pindan akal pel chuan Jessica le Kayla chu an lo la thodun seka Amanda room chu vahon mai tuma a hong lok thailo mangang chu adar thanen chuan changkopin aso hong deuh thuaya arirunom lo na le amanga mu chu atak ngei ti achiang ta afade zinga po afamu masak ber chu alo thi khong reng to a atak sa po alo vot vek to ni Billy chuan ti ngaina a shelo hleya afanu ngonga chuan apon sin lai hi lawin veta pa berania ain ti pau khawangai ti shayin 911 akol tani minute railo ti chungin paramedics le fire department an lo thlenga mase damdoi thiamlam te thiamna chuan engma ati theito silo Amanda chu aboral na po arei deuh to ti annem het tani Billy te chena venga fire department a thok Jason Dillon chuan Billy nena chuan afanu chunga chuan enge thleng nia a hriat tina zota Billy chuan Amanda hi tuitaka amuthilai hian apuan sina injal hi a sha china chutiang wang po chu ani mai thei tin a changa relote nuwa detective te po lo thleng zuin ani chuan in chung te chu an endik ngala Billy an mu chuan rin hlelna enge mo hin neya a chan chu Billy mela chuan lusun le lungai mel an mulo wangani Amanda rang postmortem ani chuan ataksa chuan kutlak na nu ma mu tur oma ashoka re hlum niin
mi pat me chen hoi sunga khoi bur pa na ni nu chui tu te chuan amandai ko ra chuan nu chuina ta na changkai thei tur mi pa chi an hmuwa in chung le pon lamte uluk takan en hnuwa chuan tukvele kong khar de chu luruk nana ti chet na engma an hmulawa miswal chu kong kapa ngai changin alut ani melta viawani rin hel om thaya piang chu bo zui zela ngai wangin beli po kom ve ni ya rin hel om thaya piang chu bo zui zela ngai wangin bili chu an kom ve ta a fanu chu engtia thinge ni arin danan zo chuan bili chuan a hma a an veng pa a chanda nang bukin apon sin lain ain zelani arin thu soya ma se tha nge yani ti finfia ani wangin bili thu soi chu bel chen tlak om lovani bili chuan a fanu thina atwar lo riawa shat na ane wangin anun hlui te chu an chui ker ta a chuta chuan thilmak tak shat an nei ta a kumni manam khan bili le anupui chu an fa te an thla thlam em awangin thunei tulamin an lo zil to a hun engem chung chu en thlak na hnuaya anum nge nge ni hetiang alo ni ta ka le bili mel alusun mel mu turum lote a fanu thi dan chung changa angai dan mak tak tele kongka le tukvera luruk tumna hnu ma mu tur om lo wang te chuan a fanu twal thina chuan rin hlel kai ber alo ni ta ni bili chu thozo fia turata na la kani ta a nu chui tu te chuan zona zotin alaka ngai tan an lo nei sa to bok nen an dim lo hle maya afunu boral ni chunholama chuan darkar thumle achan ve chung cholawa do paniya bili chuan keima kanilo tilom loma se poi khoi tu ni rin theina atam zo ka wangin nu chui tu te chuan a poi khoya se pani ringin an do ploi zela chong kampo an du tuilo sot khop maya voice recorder alandanin bili chuan voice zaruk le somnga lai afanu chu a thalo thu soya amanda chunga chuan thil chalo a thlentir theilo thu a soi bokani poi khoina thlenjana thoma sha tlo chan chu a cpap machinery wangani thu soya ma se nu chui tu de chuan an ngai dan chu so sonan tum chuang lo bilirin dan mangtele asa khuvon mangte chuan vawin thudik i soilo chuan meidila itladon I hlawlawem ni anti poin bili chuan ati ani lo thu bak soitura nei lawa detective in ifanukura miswaldi ne le idna ain milwai chuan ina chalo via wangtin awau chui bokani bili chu custodia kolania atuka darkali chung andop chuan bili zok chuan do soilo test na neya dila heta hian bilirin lo takin test chu apal tlang zo lo thu an shil tamau mai ni bili chuan lie detector test apal tlang nuwa chuan a chwa mai thei a in rin na te chu atop ta mak maya amangang to tak setani nu chui tu te line thil dang reng reng ngai thwa theilovin engwanga afanu ngei chu thata khoi burbang nge ni anzo ta sek maya ani thum nili na a ando phei chuan bili chu aril ru afim to meu lawa amulo ti sha takin a chau mel hleya nu chui tu ten indop na ha thlak tak om se nei lawa ni lenga interrogation room a thut rengai chuan in puang mai tur le ain pona chu zaka abak an lo bai pui chhun zom mai tur thon shila bili chuan le kha chuan a ming sign in ain pona chu a zyak ta ni a mai ro chu ain pona le kha che shang palia de chuan amanda e atha dania soite chu ainang lo vek maya a enga ma chuan amanda ruang an endik na a hliama nei te chuan a min lawa ain pona pakha da chuan amanda chu munphia a vok thu soya a chena amumanga amanda e a mu thu te zaka ain pona zong hi tlang zarvek ani lawani ain pona hi bel chan do lo ma se nu chui tu de chuan pum sakin bili chu aril ru a fim to lawani ti chu ringve bok ma se bili chu in puan tiran tum ema wangin a top nan an ina shwayaniya amanda e atha dan chu channon tiraniya video an lak nuwa chuan bili chu afanu thattu le a me chatna ti burban saktu tin ke siam sak anita a court hearing a chuan bili chuan ain pona te chu rin tlak engma omlo tho soima se a thu soi chuan omzia omlova a trial nei hun ngak turin bel chwa theilovin lungina chuan norliam anita ni
kum khat aliam le nuwa chuan atira bilian afanu tha ring lo tu tam tak poin bili chu twal that tu ni an ring vek towa ma se ama bili ber chuan poi khoi tu ni lo zia chu highland na aron nei le ta ni an chena rok hela cheng ve thau private lawyer Phil Beatty chu chal nei huna bili tana ding tura rwata ni ya ani po hian bili chu poi khoi tu ni ringin bili ne na chuan I poi khoi te hi pomla an shimna pek tu che an nep deuh theinan thunai tulam in rem siam pui tum sok te ang ati man hiala amai ro chu bilian detective havin an dop chan dana changa thil om dan te an dop dana poi khoi tu ani tak tak ngem ti lam a yen a poi khoi chu in pan tir tum taka poi khoi tu ang maya an jit ngal thu te soya khati hun lai khan aloyar tak ngel po kha mu an phal saklawa bili chuan aloyar a mu du lo na le kha chu tilwina in a mingan lo sign tira ain pona le kha a ja fel vek to nuwa chuan aloyar BJ Beroklovi chu mu phal sak chawani in pona le kha kha engwanga siak nge ni an zo chuan bili chuan a siak lawani puin thiam lo an chan te ron thawa ain pon do lo wangin thitura shemna a munge yang tia an vo wanga ni pakhata kumsang ni pani kumtop lama chuan bili adin saktu tur Phil Beatty chu prosecutor ten an office a thil poimoa an kawa chuta lekha ron phor chwakin ani chuan amandai kora mi padinin mu chu bili dna nen ain mil lo thu an soita a Phil chuan bili thu soi angai thlak nuwa a fanu thattu ani aring lo bok nen a thu don chuan atilom tak zeta a client chu poi khoi tu ni lo zia a hailang thei don ni in ain ngai ani a thu shat le ero chuan a thinen ti ur tak zet kumsang ni pakhata bili adop tu detective te khan poi khoi na thena changa kar khat nu loka khan amandai kora dine chu bili dine nen chuan ain mil lo ti an shedai to chu ni Phil chuan detective ten chutyang thil poi mo lutuk an ming hliau an hlo wanga an thuple poi soilovin jela a huna mananga chu a chungril chu a sau but but hi ni maya prosecutor te chuan a bak thu thar dang om thun sei chuan Phil chuan enge ni alo ti wata dine nei tu chu zon mu ani to thu an soya chu dine nei tu chu African American papakhat James Sanders ani hepa hi khoya changa California local nge kumsang ni pakhat malam khan enge ti lamero chu soituran nga lo hleya poi khoina neu nawa wanga man alo tok no to a Amanda e tha ari ma kar ni lem ta vel loka khan Amanda te chena venga insonin Amanda te chena ina changa kong koi ni velakin adai dan na akhosani bilinen hian an mel shan le in kum kaina an ne na mu to le sha to ro omlawa Amanda e aboral nu loka po an chena veng le a che vela chuan no pongpong swal atuma wangin man alo tok to niyo me Phil chuan bili chu ko min dine nei tu dik tak chu an mu to thu te soya bili hena chuan police ten an ril hel chan ber chu ifanu thi na twar lo anga an suya che khan soidu enayem ati chuan bili chuan ka fanu rong taka tha ali ti ka shat khan min chung hleya ka ngil dup maya oi har sa po ka te hle ka chung ril kha rong vong vong ma se ka mela khan alang chuak lo mai mai chawani ka fanu thi na kha kala pum pum hlum lo tlata ka mela khan ka torna alang chuak zo vela wanyang tin asoya athiam nge yani se chuan enga tinge police ten an vau khan in puana le kha chu azia kherati chuan poi khoi tu ani le ni lo lam aya poi khoi tu anga an jit ngal mewa wangin cholovin an do brenga a taksa le ril ru a chaw to nen chuin dop na chu top se ati to hleya ti chuan in puana omze nei lo a shang vek pali chu a ziak luita a courtin ain puana inang lo noi chu in puana rin thlaka angai arin lo wangin tiang khan ati ta niin ain suyani DNA nei tu dek tak chu Sanders ti shatma se bili chu a child kalme kani wangle inrol na anei lo ti fin fiana ommeu lo wangin poi khoi turin le lai chu ani da thawa kumsang ni palia chal nei nei yin bili lawyer chuan DNA proof achang puin bili chu poi khoi tu ni lo tima se prosecutor lam chuan ain pona le kha po a om veka poi khoi tu ni lo ti proof na chata ko om lo
inalu rukna omlo dana Sanders nen inturalin Amanda an thatani antipia piapa Raurel tu hian chanlam anei sange moni jury te ma a Billy lawyer filan finfiana anei te phoratum chuan just chuan alo phaltat lo maya filan jury te ma a finfiana phoratum te chu hengte hi ni Sanders a mi inalu ruk rengin tukverle kongkhar kar chiat engma om ngai lova mi inalu ruk hi a hne so hleti a hriat thei jela tan pui ngeiin Sanders hian ruk hila mi chenau pang apong swala a tha thu chu in thei takin a soiti chu ni alandan maya chuan Billy hi pui khoi tu ni lo mase jury te chu honrei lo te chu ngani ngai tua nuwa chuan Billy le Sanders te inturwal hian Amanda chu an thatani ti hin thiam lo an chantir ta a just chuan dam chung lungin tang tur le pero le chwa dil theilo turin an chung thu arel saka hemiswa Sanders hian shimna muto thawa engwangin nge apoi khoina chu diktaka pon mai lo le heti khop hian mishing ril ru hi alo che the ani don hi Billy hi panaran mai poni lova amitha no pangte pangi alani zuya nge ni ya Billy le Sanders hi an lawin she tak sok niang le April kumsang hi pakwa Billy chung thu chu ngai tua thatle ni ya kumsang hi song pathuma chuan State Supreme Court chuan US Supreme Court a ngai tua turin adil saka mase US Supreme Court chuan Billy chungchang ngai tua dil na chu a no saka Billy chu a chung thu an ngai tua ma sakna ti danglam sak ani talawani February ni kwa kumsang hi som pasaria chuan afanu thattu wa rinhlel ani nuwa thiamlo achan nuwa chuan lungina kumsum nga pathum mi ni in aboral tani mitam tak chuan Billy hi Amanda thattu ni anjing theilawa mase mitam tak ngai dan ron ti danglam turin Amanda nau che Jessica chuan apuitlin nuwa chuan apa Billy chu pachatak ti soitur ani lo thule Sanders nen chuan anin shiat ngai thule anin belai po a mu to tho soya in shengai lo in bia po anang lawa me chenau pangpani reitok tak in mulo in ko mangmai yen an noi dun hok lai nge a pon yen a sei ve tlata he baga hian website pakhatin atarlandanin Amanda rong postmortem mani khan a me chatna aham da chu thlerna tharlam liam engma omlawa voi engemaw sa tuima chuan amut pui to ani meltina tarlanga Billy hi afanu thana atel ve nge yem nge thunei tu te hian poi seilo pakhat chu afanu thattua poin thiamlo an chantir zok ti chu khovel hian thudik tak a sheto ngai don lawani mel tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni